Emfowethu. Egandora ndoda yamadoda. Umanqindawo ningo. Washo uyayazi mosaba kumnqina lapho. No mfethu explainele ukufika kwakho banazikhiphane man. Yabo. Sure. Yes. Man, I refuse to be told that I am one of the goats. Man, I refuse to be told that I am one of the goats. Every corner kasi kala king kwang. Mfethu yamfundela la mjito Japan. Hey man. Jabulani. Nangu mshito wayechizila 104. Nalama mshito siwa. Ndambone. Benginajipana lo mshito wena mfethu apha phakathi enzukwini yabo. Sasuke nyawo sezinyendwana zalapha ekuhlaleni yabo yeza sirasha kanjalo maybe and indwana zakhona la uzigculusha impompo yabo ethi impompo uthi yabo ku mfethu akalo imishini yethu kalokulethe izawudlala abantwana yabo nazo ndikubizela lo nto mntanami yabo sishaya ngokuthi mfethu sogxavuka la mpompo phakwe basihameni yabo hayi kanjani kaloku siwe izethu ezo sabaphezulu kwabo na kanjani yizo hayi Eliyaba awubiza ungasaleli hayi ubizwa nisalele kaloku mina ndazi jump phezulu kwabo yabo sabakubona kanjani but yabo phaya esikhathini zayo ucosha lentwana uJapan yabo bekhona nayo apha kwelithesho yabo because nguye umuntu ozifundelayo intwana abanazihlala apha yabo phela kanjani Had cash back umnandi benikudalela. Now I'm dead broke flat uyanzimela. Samfethu ama khambethe lo mshito umanqindawo ningo lekudala ngokuwena hey basi Kusiye mfowethu. Uphi kanti? Stop in. Short. Hayi mhlawumbe stop. Okay, I must begin. Had cash back umnandi benikudalela. Now I'm dead broke flat uyanzimela kondinga abantu. Had cash back umnandi benikudalela. Now I'm dead broke flat uyanbaleka. Yamfundela mose uJapan. Japan. Lo mshito lo kunye naye kulukuthi ubhanenda naye. Senja yami gcwele ngayo na kanjani uzithi? Yeah, mfethu uphumile umshito uyabona la. Sis. Phumile. Qonile. Umshito yeah. Uthi umshito. Ngoku into yenzekayo mfethu inamba nami ehambayo wena mfethu la wena. Uzayithanda le game enizokudlalisayo. Yabo. Yeah. Zayimanya page yami yabo. Usendimfakele umshita yabo. Sikhona ezinye intwana eziphethe impompo apha ezinegani yabona. And bezike zandrasha yabo. So ndifuna uzivisa kabuhlungu mfethu nansi inamba nami. Yabona bona mfethu. Phethe imishini yethu izintwana ngoya. Siphekuza ngazwa. Ngoku Brazil yawuthini plan ngosasifumana njalo entwana because imali ezibhatala ezantwana ezini zinalo imishini pha kuzo. Amishini ibhilonga ukuthi leya kalo. Hayi ne wena mfethu yabo. Ukhona iplan enayo. Khula kwethu lengachochoma basohlulwa zingxaki zemisebenzi besigudlana imiqolo nakho kwenzeka Eseka ncede bhuti man. Sesha kanjani? Ukuthi kanjani? Shapa man. Esende stile ngaza mfethu man uyaqinisa apha. Sengaza Joes ngathi sinqayiswa apho manje. Aphuma bekhona nje igove lapho. Seyayikasha yambro man lena man ngase kuse went direct to Mbulise Street. Okay nje ngoba nami nishaka nqosha ibhena yami man. Uzike. Moto baba. Matata. Ugarejela baba. Manu tawazi unime nako lo ikwazi. Nani. Awu shafo bethino no. Ayakshayana lapha amathumbi khona bana. Yankomoy. Tapita. Agalo tapita. Tapi. Agalo khona man.
Sokuphaphazela Potman. Sokuphaphazela Potman. Alamazi Potman andwekisa Potman. Kan we Potman? Ngiyabuza ukuthi yini plan? Potman ya le kan Potman. Kuthek man sikwenza ngathi awuyazi negun man. Potman sidla ngayo Potman. Senza lo stapa kwakho. Wey, khayolusa lemnqondo lwana le. Tapita. Potman asiwena Potman ya man. Potman. Tapita. Njengathi Tapita. Kuthini wena? Ekuseyiphi kan? Tapita. Phakama masam. Ekuse, fika lapha ekhaya. Hlala lapha. Sakumasifala. Masha wena man.